Bersanda silaku uruk Golgota, ia tersilang sematena. Jadi kahuman bantah krina manusia telah damiras di bata. Kekelengan Yesus si seman bantah, lanai tanggung mekap sekel belina. Semate Tuhan ngamburkan darena, nebusi salah dosanta. Bagem enggo tersurat ibas kitab Yesaya, ia hidup kumari. Ia hidup kumate erki teken dosanta, guna itebusina. Aminna ialah pernah ngelakukan si jahat ras kata kuat. Praten Tuhan si jadi guna persembahan pengalami dosa. Kekelengan Yesus si seman bantah, lanai tanggung mekap sekel belina. Semate Tuhan ngamburkan darena, nebusi salah dosanta. Bagem enggo tersurat ibas kitab Yesaya, ia hidup kumari. Ia hidup kumate erki teken dosanta, guna itebusina. Aminna ialah pernah melakukan si jahat ras kata kuat. Praten Tuhan si jadi guna persembahan pengalami dosa. Praten Tuhan si jadi guna persembahan pengalami dosa.